megalayapost.news. Namar ke jingdan kam ya ki brio ki balak ban kren buat sengotho ya ke tien khasi garu hakawi ketenat jang ke postal hak jela Meghalaya mentang sengi kenang ilam ke Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJGP klalai ban pan jing penshai nu Chief Post Master General hak jinglat jang ke post Gramin Dak Sewak ke balaj hak jela Meghalaya haba krem ba kilat thai bor uba dondi khongset president ke FKJGP sengkimi ulai thu baga senggal ashimkhia manet pan jingshai halor ke tega pos kaban laj hak jella namar ke jingdan kam ban yo da ki breu ki bala ban kren ba sngothu ye ke tin la jong ban pensuk bat penmentoi ye ki pajba nong song snong jong ke jella haba ki lej ban dan kam ha ki post office ba repair hapo ke jella Meghalaya ke dan kam ban yo da ka optional language ye ki khasi Jaintia bat garo ban tap ye ki tegi post balaj hak jella bat ka seng dawa nu chief post master general ban bu ye kini ka optional language lapan pau uba kongsit Chief Postmaster General kalong hadiin ba menjap senam ha ka apply trik nai me arja apply nakaleng jo seng ngila dawa ba ka sarkar jela ka jongi ke di ban tho urbut shaka Ministry of Communication and Department of Post Office namantai tiki post South Santali ya ka ba kila South Santali ke ditang po Meghalaya bagi lakot all India ke hatu kopor bunsi ni iling ba kini appointment ke bagi yo di khabar ba tinggal anwat ya ka daw ka tanrai kalong ba hapo state ke jongi kamdan ke initiative nakaleng ka state government ban request ya ka Ministry of Communication bat ka Department of Post Office ban bu optional language nam taki applicants nam taki ni post Gramin Dak Sewak tinggal banyak kran di nakaleng jong ke Post Office kiong ba kamde khti ke jongki na ka bor jongki bagen le kata rekadi na ka Ministry of Communication bat kadi ka initiative ka state government ke ban le kembali ke wiki North Eastern State tena kaliang jong state government hadir mengila pressure klale kata te hakini khnya smi pat niyo ke jingtep leng ba ki bru ke patri ni Post Office ba ki ko nai khuble yangi te ngi pat kumul ka seng bangi da kwa ban wan hidal dia ban wat benya la di jing sisa nem jing sisa khnang bang yo pe sai ke pat ba de ke pas motoran kalau ma hadir mentang sing la ikendu ula daun ni Chief Postmaster General di kuan for station railing bagi bri ki jong u ba po jong u la ikendu kila pen sai yangi kila ke information yang bang sai tu fi menta baki post borok ke balat menta ke de hindus pa properly but kani kalau baki khana khasi ke jongi hakitan nong konong ba per po rilum khasi ba rilum garo kila ban apply kini ki post ke jong kini ki post ke balaj hani Post Office bat kila banjit ek subject kemud English khasi beri po khasi region mud garo hapo garo region kata ka dika jolong moh ke uso ka bang ini yo ngiso dokumen bana kalian ka Ministry of Communication ka reply ya kini ke jing dawa jong ikum kaseng te kumba kalong mata wat it ki post ke ba macam senam South Santali hadu menta wat ladaki appointment kladon ada pen issue dari haduk menta ki itu ki boleh join pat haduk menta ki khamla boleh join ne ban ai kata service jong ki kawai nak kata kolong hani kapon nak kalian jong seng ko ai khuble ya ki dorbas nong repair ya ki rang mas nong repair hadin bangi nak kalian seng ni ong pet to lada ka sarkar India leng ba kani ka Department of Post Office ki balak ki post repair ka bagi brio jungi ki la ban le Henry Kim Sim Sngap ik jing dawa ka jongi hat menjam senam de Henry pat de nak daw ba kimyo ya ka accommodation ka jasa ka jakasa hak snong ba per namar ba kadi ki jing trelang ladu ki darba snong ki rama snong ba kila noman tre de ka jakasa kinimyo de kalong ya ki ba what itu ki post ru mentaru kalong bakan biang ken sari advertise biang de ka bastunat pa mata ya kini ki post ke balak menta terus pa politely kalong ba ki khana ka si jongi ngit scam ba kila ban apply ya kani bat ki ban dan jit pa ya kita ki subject ya ka ba ki ko ban tho fi kani ke first step ka bangi na kalian ka seng kalong ba lingba dengan layak lenting ya alap ka urlong la danging kum ka January hi ngalong ka wei kum ngala kran yang meneng idong kam ke ji trelang nadu ki darbas nong per nomor ba la ki nu ki January ki wana ba ki mo wan tre ni ke jala ke jongi la ki darbas nong ki scam kemai jakasa ki komut kinumla ki brio ban chuan tre ban bakin lekno kinwan mastap demit kalau ka ba e ki ru de nakaleng jong sang ila pen khre so wi ka tho ru
ba hakini khnya singin seli ikendu ya ke government ba ngin ong ba kumba le ikini ka department jok post office ba borok central office ke badan hani pokas ti ke jongi ki di ban le kumjo haki post ba pher ya ka ba ki bri ke jongi kidang la menteri kidang la ban le kam itu pinbu surga ke ikadau bok nang buat ka ampala on tu kata ta kadi ka hi ka benta ka ba hakmat e jongi nak la ka seng nak ka por wa hadin dang le ikendu ni hak kelibiang ka adan hanu kata ka status ka ba beli ka perlong hadu benta ba nak leng sarkar India kampal la ban ai dia kata kejing itu dia ka khasi language po kan opera jongka terekam jongka Indian Constitution. Meghalaya Post.news